Pozdrav svima, moje ime je Andrija Roganović i bit ću vaš domaćin na našoj novoj ruti medicinskog istraživanja. Tokom ovog serijala upoznali smo se sa mnogo zanimljivih bolesti, problema i generalno sa načinom funkcionisanja ljudskog tela. Danas ćemo govoriti o jednoj neurološkoj bolesti, koja uopšte nije toliko retka i većina ljudi je za nju čula. Ovo je priča o parkinsonizmu. Krenimo. Da bismo razumeli problem, moramo prvo da se upoznamo sa nekim osnovnim činjenicama. Centralni nervni sistem je jako komplikovana celina za razumeti. Njegova osnova su nervne ćelije, neuroni. Oni međusobno komuniciraju preko mesta koje se nazivaju sinapse. Informacije se prenose neverovatnim brzinama preko određenih hemijskih glasnika, neurotransmitera. U zavisnosti od tipa neurotransmitera, posljedica njegovog delovanja može biti stimulativna ili inhibitorna. Svaki voljni pokret koji napravimo nama deluje tako jednostavno, lako i normalno. Međutim, iza njega stoji rad nekoliko delova mozga. Informacija za izvođenje pokreta ide iz specifičnih delova kore velikog mozga. Dolazi do neurona kičmene moždine, odakle kreću nervi do odgovarajućih mišića koje želimo da pokrenemo. Pored toga, da bi taj pokret bio koordinisan i skladan, neophodne su informacije iz malog mozga, koje upotpunjuju prethodni put. Pored toga, jako je bitno da pokret bude gladak, bez suvišnih delova i odgovarajućeg trajanja. Upravo je to zadatak jednog dela centralnog nervnog sistema koji se naziva bazalnim ganglijama. Neuroni u ovom segmentu mozga sekretuju neurotransmiter dopamin i normalno imaju inhibitorno delovanje, odnosno sprečavaju pojavu nevoljnih pokreta. Parkinsonova bolest upravo nastaje kao posljedica oštećenja neurona bazalnih ganglija. Parkinsonova bolest je neurološki poremećaj koji se manifestuje pojavom karakterističnih simptoma u vidu nevoljnih pokreta, teškoća u započinjanju određenih motornih radnji i ukočenošću ekstremiteta. Pored toga, u sklopu bolesti se mogu javiti i brojni nemotorni problemi kao što su depresija, demencija i nemogućnost kontrole mokrenja. Prvi simptom i sam početak bolesti su često jako polagani, mogu proći neprimećeno mesecima i godinama. Najčešće prvo što se javlja je nevoljno podrhtavanje šaka, stručno nazvano tremor. Upravo je to posljedica nedostatka inhibitornog delovanja bazalnih ganglija. Karakteristična je i ukočenost ekstremiteta kao posljedica odsustva inhibicije i preterane aktivnosti mišićnih grupa. Osobe koje boluju od Parkinsonove bolesti imaju problem sa započinjanjem radnji, kao što je hodanje, često odcupkaju u mestu pre nego što mogu da krenu u hod. Vremenom, situacija postaje sve gora i gora. Pored problema sa motorikom, dolazi i psihološki problemi u obliku depresije, poremećaja kvaliteta sna i demencije. Jedna zanimljivost što se tiče Parkinsonove bolesti. Cilj moderne medicine nije samo lečenje, već i prevencija. Ono što su naučnici zapazili jeste da su dve dobro poznate supstance deluju stimulativno na nervni sistem i protektivno na nastajanje Parkinsonove bolesti. Jedna je kofein, osnovni sastojak kafe, nekih čajeva kao što su zeleni i crni. Svi znamo kako imamo problem da zaspimo i kako nam mozak radi 100 na sat kada popijemo uveče kafu. Druga supstanca koja može delovati stimulativno je nikotin. Naravno, ma koliko delovalo to korisno, ne možemo preporučiti konzumiranje duvana, znajući sve negativne strane pušenja. To je bilo sve što smo pripremili za vas. Nadamo se da ste uživali i zaista naučili nešto novo. Do sljedećeg viđenja uživajte u šolju zelenog čaja.